محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أو نوجو كران فرجول بنتي محمدا ngundang nay tido mada kai sabi fabu mada julbe kai nido andi jimbe gandi kai urema habibu muhammada yefuta fawden kam jadi ebe alla andini ansubi kala rokano be makam kewi darana de sunna muhammada yo Allah newnan en ɗum e moƴƴere muɗum e ɓural muɗum newnana en fof o newnana en fof o newnana julɓe fof o newnana julɓe fof kala ɗo ɓe mbawi wonde e aduna he e kala ɗo ɓe mbawi wonde e aduna he jahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama e barke cheikhna ahmad tidiane radiallahu taala anhu barke cheikhna ahmad tidiane radiallahu taala anhu e barke ceerno men e seeremɓe muɗum e barke ceerno men e seeremɓe muɗum التذكير ببعض المهمات في بداية رمضان صوم رمضان فريضة تجب بثبوت الهلال farilla o mo tabitirta noon ko e jiigol darorɗe برؤية جماعة مستفيضة jiiɗe ɗe noon wonata ko jiigol dental caakingal أو برؤية عدلين walla e jiigol munduɓe ɗiɗo وإن غم على الناس so tawi noon suddama e dow yimɓe ɓe asaman o ina waɗi juddi haa ɓe mbawata yiide كملوا 30 شعبان ولرمضان يبتم من شفنتتي شعبان والنو ولا رمضان والنو ونية الصوم مبيتة في النية في الليلة الأولى النية كورك كانون وهو والدته جمع قدنا ونما جمع هندئوني وهن نتبو في بطا النية ina anni horde lewru ramadana walda e anni o ko adi beerogol fajiri ولا تجب في غيرها لباقي الشهر so tawi noon jomum o anni yorima noon hankadi ko heddi e lewru he ko anniya o waɗɗaki e jomum o إلا حائضا طهرت so wana noon to wonno korɗo Allah o dañi nganto kaɗowomo horde so tawi o laaɓoyi laabudda o adda anniya o تجدد النية o hesɗitina anniya o أو مسافرا ومريضا اختار الصوم walla ni neɗɗo o ko ɗanniɗo walla ko ñawɗo tawa noon ni ɓe cuɓi ko horde ɓe cuɓaki tajde hay so tawi eɓe koora eɓe rafi cellal he kala jamma o waldata e anniya kanko ɗanniɗo one kadi hay so suɓi ko horde e nder ɗanngal he ha o arta kala jamma o waldata e anniya وما يجددان النية في كل ليلة kamɓe ɓen ɗon ñawɗo o e ɗanniɗo o eɓe festitina anniya e kala jamma لأنه كان قد رخص لهما عدم الصوم sabi kamɓe eɓe newnanano wasde horde ɓe taƴa شروط صوم رمضان 7 wi sharɗiyeji noon horde lewru ramadana koɗe jeeɗiɗi نعدها لكم فلا تلتفتوا o wi eɗen limtaɗi kanƴi sharɗiyeji ɗi wotaɗen jeccito النية ko anniyade الإسلام e l'islamagal العقل tawa neɗɗo o kadi ina jogii haqqille والنقاء tawa kadi so debbo tawa ina laaɓi e ƴiiƴam الإمساك kadi jogitaade wasde ñamde e yarde gila beeragol fajiri haa limuta القدرة e hattande kadi hoorde بلوغ e
kellifuyata wa neɗɗo o kadi ko kellifaɗo ولا يصاب يوم الشك رجاء أنه سيكون بداية رمضان وفي نلوم سكة نون وغندوɗa laaɓani beele ko koorka walla wona koorka neɗɗo hoorata ñalawma o hoorira ɗum tawa so tawi tabitoyi ko koorka wona tawa jomum daɗa ko neɗɗo hoorirta ɗum e oɗo sifa ولا يجزئ لمن صامه so neɗɗo hooriri ɗum noonne kadi ɗum yonatamo ولو ظهر أنه من رمضان hay so tawi feeñoyi wonde ñalawma o ko ramadana kono ɗum yonatamo وكذلك من استيقظ بعد الفجر ونون كدي نتو فيندو تشغال فجر سيريما لم يأكل ولم يشرب ونياماني ويراني وعلم أن ذلك اليوم من رمضان تشغال أندو يوند نيلاوما مو رمضان فلا يأكل ولا يشرب بقية يومه وصو نيام وصو ير وفدي نيلاوما هيكو سبيرين تكون لولو ويقضي بعد انتهاء رمضان يوما آخر والسواك جائز في رمضان ويكرهون الرأب من السواك والهجامة لا بأس بها إلا إذا خيف الضرر ومن غلبه القيء في رمضان لا يقضي ذلك اليوم إلا إذا استقى والمرأة الحامل إذا خافت على ما في بدنها يجوز لها الفدر وتقضي بعد رمضان والمرضعة كذلك إذا خافت على طفلها ولم تجد من تنيب في الإرضاء تفطر وتديم مدا كل يوم ودنياني كدي debbo gorko mo ina muyninamo walla ni o dañi ko cukalel ngel jaɓaani muynude so wona e makko onne kadi ina taganimo tadde mo wasa hoorde so lewru ndu gasoyi kala ndew heɓtoyi hoore makko fodde balɗe nde o tañi ɗi fof o yoɓade ويستحب الإدعام للشيخ الكبير إذا أفطر وي so tawi neɗɗo noon ko mawɗo nayeejo ko mawɗo okkos ko yehi haa o nayi o natti waawde hoorde on ɗon hankadi korka waɗɗaaki mo ina yiɗaa e makko noon kala ñalawma o ñamminan والمستيقظ مع الجنابة في رمضان والحائض إذا دهرت قبل الفجر ولم يغتسلا إلا بعد الفجر يصح لهما صوم ذلك اليوم neɗɗo finɗo tawa omo findi e janaba o finini ko adi feeragol fajiri walla ko debbo wonno omo wonduno e nganto kono o laaɓi ko adi feeragol fajiri hay so tawi ɓe dañaani lootoyaade so wonaa caggal fajiri feeraade hay huunde alaa ko bonnata e gorka he eɓe koora والمفطر ناسيا في رمضان والمريض أفطر لمرضه يقضيان wi neɗɗo taƴɗo e nder lewru koorka kono tawa o taƴiri ko e jejji walla ni ko rafi cellal addani mo taƴde ɓeeɗo ɗiɗo ɓe joɓat ñalawma mo ɓe taƴi o kono ko joggol tan kaffara ala heen ومن تعمد فأفطر في رمضان فعليه القضاء والكفارة ونبدأ نون تي وكم تي وتاي ender lewru ramadana kala ñalawma mo taƴi yo anndu yoɓde ñalawma o ina waɗɗimo kono kadi kaffara ne kadi ina waɗɗimo e kala ñalawma mo taƴi e ramadana ade ko tawi o taƴi ni ومن سافر سفرا تقصر له الصلاة يجوز له أن يفطر ويأتي بعض wi so neɗɗo ɗannima
ɗanngal ngal ngannduɗaa sharia ne newnani mo ustude juulde woni ɗanngal ngal ngannduɗaa ɗum woni fodde kilooji 49 so neɗɗo ɗanniima ɗanngal kongal ni on ɗon hankadi o newnanaama omo waawi taƴde ñalawma mo ɗanni o so tawii korkam maayoyi fodde on ɗon ñalawma mo taƴi o yoɓat ɗum حتى ولو لم يتضرر بالصوم hay so tawii ni ɗanngal ngal musaani e makko omo waawnoo hoorde taw o dañaani loro kono omo newnanaa taƴde ولكن الصوم أفضل kono noon bo e waade noon so waawii hoorde nde juulde وليحفظ الصائم لسانه وجوارحه ko wii neɗɗo koorɗo noon omo yaɓiraa yo reen ɗemngal makko ko noon ne kadi yo reen terɗe makko ويصون حرمة الشهر o reena kadi hurum lewru ومن صام هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه wii so tawii noon neɗɗo Allah newnaniimo o hoori ɗumɗo lewru ramadana kadi Allah newnaniimo kadi naafilaaji mayri fof o dañii waawde daranaade ɗum kadi omo waɗiri ɗum womɗinde Allah tabaraka wa taala omo waɗiri ɗum ne kadi hasbitoraade Allah mi maana omo laɓɓinani heen Allah omo faanii heen tan mawɗude Allah e rewde Allah on ɗon kala bakkaatu mo faggitinoo ko adii e kala bakkaatu mo faggitinoo ko sakkitii ko fof ma Allah hafranno ɗum فلنتوب إلى الله والمخلص النيات noon yoɗen ɗutto yoɗen tuub faade e Allah kadi yo en laɓɓin anniyaaji ولنعمل بما يرضي المولى جل وعلا yo en ngollu kadi ko ngannduɗaa ina wela Allah tabaraka wa taala Allah mo ngannduɗaa ko on tedduɗo towɗo o في الامتثال بأوامره والاجتناب عن نواهيه noon ko ɗoftaade wondude jamirooje makko e kadi woɗɗitaade e reentaade gaakane makko ɗe بغير رياء ولا حظ نفساني tawa kadi waɗiraa tan ko sabaabude Allah aldaa e yeego aldaa kadi e geɗal fittaaniyankeere سخر الله لنا الصيام والقيامة yo Allah noon newnan en korka kaa Allah newnana en ne kadi daranaade naafilaaji ɗi مع مراعاة وصون حرمة الشهر tawa kadi ina woɗɗi e aywirde e reende lewru من البداية إلى النهاية noon yo Allah newnan en gila ɗuɗɗoode lewru o haa hakkinde lewru ويؤيد شيخنا وقدوتنا ومولانا yo Allah kadi sembin ceerno men yimtinokal meɗen kadima meɗen أبا الخيرات mo ngannduɗaa ko babal moƴƴereeji وإمة الذرى في منتدى الحضرات mo ngannduɗaa ko kañum woni haattirde rommetaaji ko haattirde hadaraaji fof وصاحب السر الملموس شأنه في الخير والبركات e jom sirru mo ngannduɗaa alhaali ina fattaa ko alhaali e to barɗeeji fof سيدي وشيخي وحبيبي وكبيري noon ko ceerno makko ɗiɗo makko mawnii ko وأبي بعد أبي baa makko kadi caggal baa makko الحاج أحمد تجاني نجد سراج الدين alhaaji ahmada tijaani najla siraaji diini حفظه الله ورعاه yo Allah reenmo kadi ne yo Allah aynumo وأيده بنصره وقواه Allah sembiniramo wallal mum kadi Allah sembinamo وقواه بلطفه وحفه بكرمه Allah sembiniramo yiwya mum Allah kadi fiittiramo teddugal mum وأعانه على الصيام والقيام Allah kadi wallamo e dow hoorde lewru ndu Allah kadi wallamo e waawde daranaade naafilaaji ɗi لهذا العام ولأعوام أخرى noon kala yo Allah waɗanmo noon e reeɗo hitaande nde gonɗe e duuɓi kadi goɗɗi kaloyooji متوالية متتالية duuɓi dewwirɗi ƴeɓɓodirɗi لا نسأم بطولها en kaastata juutgol ɗin ɗon duuɓi ولا نستغني عن فضلها kadi en jonnintaako gaawal majji وكف عنا الأوبئة والبلايا والسقامة yo Allah kadi sukkaa meɗen rafiiɗi e jarabuyaaji e musibaaji ما ظهر منها وما بدنا eni heen
وجمع أمة الإسلام على الحق ورزقنا السلام والوئام والألفة والبركة وبارك في مساء الشيخ الخيرية المتعددة لا معدودة التي تصلح لنا ديننا وتزين لنا دنيانا إنه ولي ذلك والقادر عليه يلا جابوا دعاء محمد سراج مبارك مستروي إلي دمغلم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد